ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратҳо менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. салом. 22 март дар идомаи воридшавии барқияҳои наврӯзӣ ба номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз номи президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко ва президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган барқияҳои шодбошӣ ворид гардид ки дар онҳо аз ҷумла омадааст. муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, шуморо бо фарорасии иди зебои Наврӯз ки рамзи эҳёи табиат, оғози марҳилаи нави роҳи зиндагӣ ва боварӣ ба ояндаи беҳтар мебошад, сидқан табрик мегӯям. итминон дорам ки муносибатҳои хайрхоҳонае ки миёни Беларус ва Тоҷикистон ташаккул ёфтанд, мутобиқ ба манфиатҳои мардумони давлатҳои мо ба тавсеаи минбаъдаи робитаҳои дуҷонибаамон дар ҳамаи соҳаҳо мусоидат хоҳанд кард. дар ин рӯзҳои ҷашнии хоса таманниёти инҷонибро ҷиҳати сиҳатмандӣ, татбиқи бомуваффақияти нақшаҳо ва сулҳу некуаҳволӣ ба сокинони кишваратонро лутфан бипазиред. Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Беларус. президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган дар номаи табрикияш менависад: ҷаноби президент, бародари азизам, ба муносибати ҷашни Наврӯз ки табиат эҳё мешавад, замин бедор мешаваду умедҳо месабзанд, табрикоти самимии худро ба ҷаноби олӣ ва мардуми дӯсту бародари тоҷик мерасонам. Наврӯз ки анъанаи чандин асраи мову шумост, василаест барои ин ки имсол ҳам мо ба аҳамияти сулҳу бародарӣ ва ҳамбастагӣ ёдовар шавем. аз самими қалб таманно дорам ки Наврӯз аз давраи мужда хоҳад дод ки умедҳо ба сулҳи ҷаҳон мешукуфанд ва муколама ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷиҳатҳои нав пайдо мекунанд. орзуи самимии мо аз ин ҷашни Наврӯз он аст ки пайвандҳои дӯстиву бародарии амиқи байни кишварҳоямон таҳким ёфта, ҳамкориҳои мо боз ҳам мустаҳкамтар гардад. дар ин рӯзи пурмазмун ба ҷаноби олии тансиятию хушнудӣ ва ба мардуми дӯсту бародари тоҷик ояндаи пур аз сулҳу оромӣ ва шукуфоӣ таманно дорам. Реҷеп Таyyip Эрдоган, президенти ҷумҳурии Туркия. воридшавии паём ва барқияҳои шодбошӣ ба унвони пешвои миллат идома дорад. ғамхорӣ ба қишрҳои ҷомеа, хусусан бахшиши гуноҳи нафароне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд, бозгӯи сиёсати инсонпарваронаву башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, дар байни ҷомеа ҳамовозии амиқ пайдо намудааст. дар идомаи иқдомҳои олии инсондӯстона, санаи 20 марти соли равон фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд ба тасвиб расид. имрӯз дар рӯзи дуюми татбиқи фармони мазкур аз муассисаҳои исломии ҷумҳурӣ боз 697 нафар, аз ҷумла 34 нафар зан, 663 нафар мард ки аз ин 3 нафар ноболиғ мебошанд, озод карда шуданд. ёдовар мешавем ки 21 марти соли 2025 низ аз муассисаҳои ислоҳии ҷумҳурӣ 200 нафар, аз ҷумла 53 нафар зан, 147 нафар мард ва 27 нафар ноболиғ озод карда шуданд. фараҳу шодӣ, хушҳолию шукргузорӣ аз истиқлоли давлатию сиёсати инсондӯстонаи роҳбари давлат, умед ба ояндаи зиндагии пурсаодат, оғӯшгирии самимии ҳамдигарӣ ва ашки шодӣ. ин ҳама ҳангоми озодшавии маҳбусон аз муассисаи ислоҳии 3 касрчори сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дида мешуд. 780 нафар одамон баромаданд. Ба ҳамин хотир мо бисёр хурсанд ҳастем. мо хоҳони он ҳастем ки дигар ин кора такрор накунанд. ҷаноби оли миннатдорем. ҳазору амад ташаккур зиёд. ҳазору амад. Ёсен пайвандатонро киро диде? Ҷамшед Додарҷон. Салом алейкум ака. Киро истиқбол гирифтед? бародарамро. чӣ гуфтанӣ доред? гуфтанӣ ҳастам ки ҳам оянда ҳам бачаҳо дига ба корҳои ношоиста даст дароз накунанд. дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон маҳкумшудагоне озод шуданд ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна ва вазнин аз озодӣ маҳрум карда шуда, дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо намуданд. дар рӯзҳои ҷашни миллӣ бахшидани гуноҳ намунаи равшани ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳ нисбат ба ояндаи ҳар фард ва дар маҷмӯъ миллати сарбаланду саодатманди тоҷик мебошад.
پیش پدر مادر میره از صمیم دل پدرم بخشی میپرسیم که ما قدر وقت همشون دیدیم سرسون سرگردونشون کردن. جناب عالی پدری بزرگوار ما فرزند پدر ما را در همین روز نوروز خرسان کرد، پدر و مادر ما را خرسان کرد. یادآور باید شد که 20 مارس سال 2025 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره بخشیدن جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شده‌اند به تصویب رسیده بود. در همین اساس 22 مارس از مؤسسه اصلاحی سید تاثیرچار سرریاست اجرای جزای جنایتی 215 نفر آزاد شدند. در شب و روز تجلیل از جشن نوروز فرح و خوشحالی، بالیدگی و آینده مهنت صداقتمندانه برای زندگی آسوده در چهره هر یک آزاد شده هویدا بود. صحنه آزادشوی ما با روز عید نوروز مطابق آمد. ما رو باز دوشان هدایت میکند که اون تصمیمی که جناب عالی گرفتن و ما رو برای آزادی نویل گردانیدند، ما حیات رو از سری نو، از سرخط نو آغاز میکنیم و برای دولت و ملت و خلق خود خدمت میکنیم. از نام خودمون، از نام همه محکوم شدگانی که حاضر به ما آزادی میان سرگرد رحمت و سپاس میگیم به محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان که نسبت ما محکوم شدگان غمخواری کردن. سپاسگزاریم که همین روزا را به ما نصیب گردید و همین آزاد شدیم. کوشش میکنیم که به خطاگی راه نتیم و از پی زندگی آزاد و آسایشته و حلال بشویم. بخشیدن گناه از مهمترین خصلت‌های نکوی انسانی محسوب می‌یابد و این اقدام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نمونه اساسی رعیت پروری و انسان دوستی میباشد. نزدیکان و پیوندان آزاد شدگان با شکرگزاری از سیاست انسان دوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان به راهبری دولت اظهار سپاس و منتداری میکنند. این تدبیر مهم در فصل شکفتن و رویدنها هر یک محکوم شده را برای خلاصه درست برآوردن و در متحدی با پیوندان با رعایت بیچون و چرای طلبات قانونگذاری زندگی کردن وادار نموده است. خوشحالم، خوشبختم. پدرمون، مادرمون، همه اهل عائله‌مون منتداری خودشو به پایان به جناب عالی میرسونند. ما همه جوانان را توصیه میتیم که خطا نکنن، برای راست بروند. جناب عالی که یاشیشون به نظر گرفته امروز وارا بخشید و آینده در راه راست باشند. اولش با جناب عالی رحمت کلام برای که در این نوروزی، در این روز خرسندی سال نو همه مادرها را پدرها را خرسند کرد. من این بچه‌ها را آزاد کرد و یا را در اینجا تربیت کردن. آینده باید بعد اینجا برآمدن و یا باید این کارا را تکرار نکنند. فرزند ملت شکرانه کردنش در کار جناب عالی ده که همین خیل ما راهبر ده که عادل است. همینا را همشه به اینوبت گرفته امروز همه خلق تاجیک خرسندیده رساند. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن بین المللی نوروز و در اساس پرینسیپ انسان دوستی 897 نفر از ادای من بعده جزا آزاد کرده شدند. تطبیق شدن فرمان در ادامه تدبیرهای حکومت کشور جهت حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان و فراهم آوردن امکانیت برای بازگشت به زندگی خوب و آسوده، فرح و امید به بهبودی را در نهاد هر یک شهروند افزون گردانیده است. بسیار خرسند هستیم. می‌خواهیم تیزتر هر چی با پیش اهل بیت خودمون بریم. علاقه ما اصلاح شدگی هستیم. زندگی از پیشتر است خوبتر می شود. تصور کنید چقدر خرسند هستیم که ما پیش فرزند میریم در کارهای نیکی جمعیت اشتراک میکنیم. ما بخواهیم که دوی ما آزاد باشیم، باید مطیع قانون باشیم. یعنی قانون همه وقت اطاعت کنیم. در اساس تدبیرهای انسان دوستانه، غمخواری و توجه دائمی نسبت به عائله، جوانان و فرزندان باری دیگر به این نفران برای بازگشت به زندگی خوب، مهنت صداقتمندانه، رعایت طلبات قانونگذاری و آسوده زیستن امکانیت داده شد. با درک مهمیت این مسئله در دایره چهارچوبه طلبات قانونگذاری فعالیت کردن و زندگی پرفرح داشتن باید هدف من بعده هر یک آزاد شده قرار گیرد. زیرا بخشیدن گناه بهترین امکانیت برای در دولت صاحب استقلال آسوده زیستن است. در روز دوم عملی‌شوی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند از مؤسسه‌های اصلاحی جمهوری
боз 697 нафар аз ҷумла 34 нафар зан, 663 нафар мард ки аз ин 3 нафар ноболиғ мебошанд озод карда шуданд. дар ин рӯз танҳо аз муассисаи ислоҳии 3 каср 6 низоми умумии ноҳияи Ёвон 181 нафари дигар ба озодӣ баромаданд ва бо падару модар, бародару хоҳар ва зану фарзандони худ пайвастанд. собиқ маҳбусҳо ва наздикону пайвандони онҳо аз амалишавии ин ташаббуси раъятпарварона ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ бепоён изҳор намуданд. аз инҷо бародари мо ҳам озод шуданд. хеле хурсанд ҳастем дар ин рӯзи наврӯзӣ аз ҷаноби олӣ ки дар ин қадар модароро хурсанд карданд, ин қадар бародаро мо хурсандӣ мо ҳадду канор надорад. бояд гуфт ки ин гурӯҳи маҳкумшудагон дар асоси тадбирҳои инсондӯстона, ғамхорию таваҷҷӯҳи доимӣ нисбат ба оила, мардони саробони оила ва занону духтарон, инчунин ҷавонон ва кӯдакону наврасонӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни байналмилалии Наврӯз бахшида шуда, аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шуданд. воқеан ҳам бахшиши ҷазои маҳкумшудагон намунаи барҷастаи инсондӯстӣ ва меҳру муҳаббати пешвои миллат нисбат ба халқи хеш мебошад. раҳмат ба ҷаноби олӣ, беҳад хурсандем ки ба пеши зану фарзанда мерем. ҳазор раҳмат ба ҷаноби олӣ. миннатдорем барои пешвои миллат ки мо аксар мура раҳо кардам, бомадесем пеши падарони модаромон бармегардем. ин иқдом дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шудааст ва ба онҳо имконияти нав фароҳам оварда умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор месозад. дар маҷмӯъ дар натиҷаи амалишавии ин санад ҷазои 897 нафар маҳкумшудагон аз тамоми муассисаҳои ислоҳии мамлакат бахшида шуд. бахшиши гуноҳи маҳкумшудагон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни ҷаҳонии Наврӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шодию нишод дар хонадони 897 нафар маҳкумшуда ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз муассисаҳои ислоҳӣ ба озодӣ мебароянд. бахшиши гуноҳи маҳбусон идомаи мантиқии ибтикороти инсондӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб шуда барои ашхоси муҷрим имкон фароҳам меорад ки ба ҳаёти осоишта баргарданд, дар ҷамъият мақоми худро ёбанд, ислоҳ шуда роҳи дурусти зиндагиро пеша кунанд ва ба қадри оромиву осоиштагии Тоҷикистони соҳибистиқлол расанд. ибтикороти инсондӯстонаи пешвои миллат, бахшиши гуноҳи маҳкумшудагон дар ҷомеа ҳамовозии бештарро ба вуҷуд оварда дар ҳамин замина аз муассисаи ислоҳии низомаш пурзури 3 каср 5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия воқеъ дар шаҳри Хуҷанд 166 нафар аз адои минбаъдаи ҷазо озод шуданд. падару модарон, ҳамсару фарзандон ва дигар ақрабои афроди маҳкумшуда бо сипосгузорӣ ва шодию нишоти беандоза ба истиқболи наздикони худ омаданд. ман аз ҷаноби оле миннатдории худро баён мекунам ки ба мо меҳрубонию падарони худро дариқ надоштанд. ҳамин додарам 4 сол мешад ки дар ҳамин ҷо адои ҷазо мекард. миннатдорӣ мекунам аз ҷаноби оле ки ҳамин ба мо баргардонда. бахшиши ҷазои маҳкумшудагон ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз намунаи барҷастаи инсондӯстӣ ва меҳру муҳаббати сарвари давлат нисбат ба халқи хеш мебошад. ин иқдом ки дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шуд, барои маҳкумшудагон имкони нав фароҳам оварда умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор месозад. дар қатори дигар маҳкумшудагон ман ҳамин рӯз ба озодӣ баромадам. ин ҳам бо шарофати пешвои маъзими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки миннатдории худро самимона баён мекунам. дигар ҷиноят содир намекунам, барои ки хатогии худамро фаҳмидам. ба тарбияи фарзандонам кӯшиш мекунам, фарзандони ман оянда корҳои некро анҷом диҳанд. ман бисёр ҳам шукр беадаб мекунам ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ фарзанди маро афв карданд, аз гуноҳашон гузаштанд. бисёр ҳам хушбахт ҳастам, бениҳоят сахт хушбахт ҳастам. ана ман боварӣ дорам ки писари ман албатта ислоҳ мешавад. 166 нафаре ки то ин замон дар муассисаи ислоҳии 3 каср 5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд аз ин иқдоми шоиста хурсанданд ва озодиро неъмати бебаҳо арзёбӣ мекунанд. ба таъкиди онҳо чунин тасмимҳои инсондӯстона ва хайрхоҳонаро танҳо шахси некбин рӯи кор оварда метавонад. беҳтарин неъмат ҳамин озодӣ аст. раҳмат ба пешвои миллат ки ҳамин рӯзаҳои идба
از گناه ما گذاشتن، بخشیدن ما را. پیش فرزندان، عائله و میریم، پدر و مادر، خویشتواران همشون خرسندی روز عید بر رحمت و جناب عالی. ما گناه کردیم، سرور ملت گناه ما را بخشیدن. ما منتداری خود را به سرور دولت بیان می‌سازیم. ما به خطاگی دیگر راه نمی‌دهیم و در آبادی وطن سهمگزار می‌شیم. чунин иқдом яъне бахшидани гуноҳи маҳкумшудагон ифодагари ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ ва арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар тоҷикистон мебошад. субҳи имрӯз аз тавқифгоҳи тафтишотии 9 каср 2 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд 12 нафар озод карда шуданд. воқеан ҳам бахшиши ҷазои маҳкумшудагон ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз намунаи барҷастаи инсондӯстӣ ва меҳру муҳаббати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба сокинон мебошад. ин иқдом ки дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шудааст, барои 897 нафар имкони нав фароҳам оварда, умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор сохт. طولی 1 سال و 2 ماه در تحقیقگاه تفتیشاتی نو دروب دو ادعای جزا نمودند. امروز خرسندی ما حد و کنار ندارد. ما محکوم شدگان منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم. در آینده کوشش نماییم که برای وطن عزیزمان خدمت‌های شایسته نماییم. дар назди тавқифгоҳи тафтишотии 9 каср 2 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд маҳкумшудагоне ки ба озодӣ баромаданд аз ҷониби пайвандонашон истиқбол карда шуданд. мавриди зикр аст ки пешвои миллат бо дарки амиқи масъулияту эҳсоси баланди инсонӣ пайваста барои таъмини адолат, ҳимояи ҳуқуқҳои инсон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии шоистаи ҳар шаҳрванд иқдомҳои некро амалӣ месозанд. бениҳоят хурсанд ҳастем ки дар ин рӯзи иди наврӯз гуноҳи чанд нафар аф карда шуд. додарам ба озодӣ баромад. раҳмат ба пешвои миллат ба ҳамин қадар дастгирӣ. имрӯз ҳақиқатан наврӯзи мо наврӯз шуд. имрӯз бениҳоят хурсанд ҳастам ки ба иди наврӯз фарзанди азизи ман ба озодӣ баромад. миннатдори худамро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки фарзанди азизамро аф намудам. ман мехоҳам ки фарзанди ман ба халқи ватани худам ҳиссаи худашро гузорад. ба ман ҳаяҷоновар шуда истодааст ки фарзанди азизамро дида истодам, ба хона бар мегардонам. маҳкумшудагон ва наздикону пайвандонашон бо қаноатмандӣ аз ғамхории навбатии сарвари давлат изҳори умеду боварӣ намуданд ки ин нафарони аз муассисаҳои ислоҳӣ озод гардида нисбат ба тақдири ояндаи хеш хулосаҳои дуруст мебароранд. воқеан бахшиши ҷазои маҳкумшудагон ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз намунаи барҷастаи инсондӯстӣ ва меҳру муҳаббати пешвои миллат нисбат ба халқи хеш мебошад. ин иқдом ки дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шудааст, барои нафарон имкони нав фароҳам оварда умеди бозгашт ба зиндагии солим ва созандаро дар қалби онҳо бедор месозад. ман маҳкумшуда Қосим Маншер намози виш миннатдори худам ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо маҳкумшудагонро ба озодӣ ба назди зан фарзанду падару модаромон равон карда истем. миннатдорум, ҳар хатое кардам ислоҳ шудага. ман Сафархоназада Ҷаҳонгир миннатдори худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо маҳкумшударо хеле дастгирӣ кард. сидқан пушаймон ҳастем аз кори кардагимон. асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раҳмат мегӯем ки мо чунин ҷавононро дастгирӣ кард. Саидов Раҷабалӣ Исроилович шукронаи ҳами давлатамон, шукронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Ҳазрати ҷумҳурии Тоҷикистон мекунем ки барои мо маҳкумшудагон ҳами чиза тақдим карда. дар оянда мо орзу мекунем, ният дорем ки дар байни давлат ҷомеа хизмат ба ватан, хизмат ба давлат кунем, саҳми худа бигзорем ва боз як бор дигар шукрона ба ҳамин хел ҷаноби олӣ мекунам ки барои мо бахшиш ҷазо кард.
ҳамакнун аз муассисаи ислоҳии седропав ҳудуди 41 нафар маҳкумшудагон озод карда шуданд. наздикону пайвандони маҳбусон изҳори умеду боварӣ намуданд ки онҳо ки тибқи фармон аз ҷои адои ҷазо ҷавоб дода мешаванд хулосаи дуруст мебароранд ва минбаъд ба роҳи рост мераванд. падару модарон хешу наздикони маҳкумшудагон ки барои истиқболи фарзандони хеш омада буданд аз иқдоми шоистаи роҳбарияти мамлакат изҳори миннатдорӣ намуданд. ман абдулҳақова саломат омӯзгори мактаби интернати рақами 1 ҳавгоризу маро аз ҳамин дарун занг зада. ман ки модар ҳастам то ҳозир ҳисси худро вай карда наметонам. пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон мерасонам. ташаккури зиёд ки дар ҳамин иди наврӯз дар моҳи шарифи бузург оҳи дили модаронро шуниду мо 100 бор миннатдорим аз пешвои миллати худ. миннатдоргии худро шахсан аз номи худам аз номи тамоми модарони рӯи дунё ба пешвои миллат мерасонам ки мо модаронро бенасиб накарду дар ин иди бузург хурсанд кард. як ҷаҳон сипосгузорам. бояд таъкид намуд ки чунин иқдом ифодагари ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ ва арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар мамлакат мебошад. ҳамзамон дар ин рӯз аз муассисаи тарбиявии седроб 12 3 нафар маҳкумшудаи ноболиғ низ ба озодӣ баромаданд. дар идомаи татбиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум карда шудаанд рӯзи 22 март аз як қатор муассисаҳои ислоҳӣ маҳбусон ба озодӣ баромаданд. касоне ки моро мешнаванд ҳамин ҷиноятҳоро накунанд ва дигар ба ҳамин тирмоҳо наёянд. мо худмона ислоҳ мекунем дар роҳи ватандорӣ ва дар тарбияи фарзандон ва дар тарбияи хештавору ва дар ободонии тоҷикистони азиз саҳми худмона мегузорем. ҳамин тавр дар рӯзи дуюми татбиқи фармони мазкур баъди тафтиш ва хулосаи аниқи мақомоти интизомӣ аз муассисаҳои ислоҳӣ 3-1 3-2 ва муассисаи муолиҷавии 3-13 сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон қариб 30 нафар маҳбусон аз идомаи ҷазои ҷиноятӣ озод карда шуданд. мо хатогиҳое кардем ки қобили бахшиш набуд, вале ҷаноби олӣ аз меҳрабонии худ моро бахшиданд. муроҷиат мекунем ба ҷавонони ояндасози миллат кишвар роҳи ҷурму ҷиноятро пеша накунанд, аз ҳамаи ҷурму ҷиноятҳо дурӣ биҷӯянд, дар фикри ободию созандагии ин ватан ин миллат бошанд ва дар канори хонаводаҳои худ зиндагии хубу шод ба сар бибаранд. таъкид кардан ба маврид аст ки соли равон дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ки сулҳу дӯстӣ, ҳамдилӣ, бахшиши гуноҳҳо ва анҷом додани амалҳои хайру савоб аз суннатҳои муҳимтарини он ба шумор меравад, бо ташаббуси инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 897 нафар ба озодӣ баромаданд. пас аз кушода гардидани дари муассисаҳои ислоҳӣ маҳбусони аз идомаи ҷазо озод гардида бо умеди таъмини зиндагии хубу осоишта ба ҳаёти муқаррарӣ баргаштанд. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонданиам ки нисбати мо маҳкумшудагон ғамхории худро баён карда ва мо афв бахшиш ҷазо эълон кард. ман аз ҷавонон эҳтиромона хоҳиш менамоям ки даст ба ҷиноят назанед, дар хизмати падару модари худ фарзандони худ бошед. лозим ба таъкид аст ки фармони мазкур дар асоси принсипи инсондӯстонаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва ба муносибати ҷашни пуршукӯҳи наврӯзи байналмилалӣ қабул карда шудааст. аз он хурсандем ки бародари мо дар баробари 897 нафари бахшуда шуданд дохил шуда будааст. хурсандем ва дар ин баҳори наврӯзи аҷам ин беҳтарин тӯҳфа ба аҳлу оилаву ба хешу табори мо ба ҳисоб меравад. онҳо бо хушнудӣ иброз доштанд ки бо кору фаъолият ва меҳнати аҳлона дар фазои озод ва сулҳу осоиштагии кишвар зиндагиашонро беҳтар намуда баҳри ҳифзи сулҳу субот ва рушду пешрафти тоҷикистони азиз саҳми арзишманд мегузоранд. шумораи аз идомаи адои ҷазо озод шудани маҳкумшудагон аз муассисаи муолиҷавии рақами 3 каср 13 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ки 15 нафарро ташкил медод, дар чеҳраи ҳар яки онҳо табассум мушоҳида мешуд.
ин иқдом ки дар асоси моддаи 69 конститутсия ва бо такя ба принсипҳои инсондӯстӣ амалӣ шудааст, барои 897 нафар пешбинӣ гардида умеди зиндагии солиму шоисаро дар қалби ҳар яки онҳо бедор месозад. фароҳам овардани шароити мусоид барои баргаштани шумораи зиёди шаҳрвандон ба ҳаёти мӯътадил ва ислоҳ шудани онҳо, тарбия намудани онҳо дар рӯҳияи эҳтиром ба қонун, муҳаббат ба ватан, шинохти арзишҳои милливу умумибашарӣ аз ҳадафҳои фармони президенти кишвар дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум карда шуданд ба ҳисоб меравад. Дар рӯзи дуюми татбиқи фармони мазкур 697 нафар озод гардида, аз ин теъдод 34 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. ин қишри ҷомеа ки аз шаҳди иқдоми наврӯзӣ расидан ба озодии ком ширин намуданд, дар муассисаи ислоҳии 3/8 сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Норак адои ҷазо менамуданд. Дар натиҷаи бахшиши ҷазо дар давоми 2 рӯз аз ин муассисаи ислоҳӣ 87 нафар занон озод гардида ба зиндагии мустақили маъмулӣ баргаштанд. Я Матлуба Абдурахманова нахожусь здесь, выхожу сегодня в этот праздник, в прекрасный день Навруза. Благодаря тому, что у меня был большой срок, это 6 лет, я сидела здесь более 2 лет. Хочется что сказать? Мы должны быть в семье, при детях, при своих внуках. Но на сегодняшний день спасибо президенту, отцу нации, что он нас простил и, конечно же, нам дал свободу. Бахшидани гуноҳ ва ё аф рамзи гӯёи амалишавии принсипи инсондӯстӣ ба шумор меравад. Рӯи даст гирифтани ин иқдом аз хислатҳои башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат дода, боиси хушҳоливу дилгармии садҳо нафар ба ояндаи дурахшон гардид. Мо ба корҳои кардагимон пушаймонем, ислоҳ шидем. ҷои занҳо инҷа ба нест. ҷои занҳо пеши фарзанду пеши аҳлу оилаву падару модар шаед. Я освобожденная Саидова Майсара Мирзоевна, я очень благодарна нашему президенту Эмомали Рахмон за то, что он нас помиловал и дал нам шанс исправиться и впредь не поступать так, не ошибаться. Я очень благодарна. Татбиқ ва амалишавии фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд, дар асоси принсипҳои башардӯстона, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон рӯйдаст гирифта шудааст. Ин иқдом дари умедро ба рӯи садҳо нафар боз намуда, шаҳрвандони гумроҳ имконияти ҳамгироӣ бо ҷамъият ва баргаштан ба зиндагии маъмулиро пайдо намуданд. дар рӯзҳои тантанаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ шодиву нишод дар садҳо хонадони ҳамватанон ба таври бесобиқа танинандоз гардид, зеро бо ҳиматбаландиву раиятдӯстии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшидани ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шудаанд, ҷазои 897 нафар бахшида шуда, онҳо аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шуданд. طبق فرمان بالازیکر امروز از مؤسسه اصلاحی 9/7 سرایاست اجرای جزای جنایتی 11 نفر از ادامه اجرای جزا آزاد گردیده با روحیه بالیده و اظهار صمیمیت و منتداری به پیشوای محبوب ملت به عائله نزد والدین و پیوندان خود برگشتند. با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان می‌کنه که ما مبعوثان مؤسسه اصلاحی 9/7 رو که از کردارهای کرده خود صدقاً پشیمان بیرون در اساس جشن نوروز بین‌المللی گناههای ما را بخشیده است و ما در آینده نیت داریم که به خلق و دولت خود صادقانه خدمت کنیم. سرور منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی می‌رسانیم که ما محکوم شدگان را در نوروز بین‌المللی عفو کرده با جزای ما را بخشید. کوشش میکنیم که در وطن خود سهمگذار شویم. پدر و مادران، خویش و نزدیکان محبوسان آزاد شده که برای استقبال فرزندان خویش آمده بودند، از اقدام شایسته رهبریت مملکت اظهار منتداری نمودند. میخواهم که فرزندان همین پدر و مادر رو دیگر خطا نکنند، هیچ وقت پیشپای نخورند. واقعا هم بخشیدن جزای محکوم شدگان به مناسبت جشن بین المللی نوروز نمونه برجسته انسان دوستی و مهر و محبت پیشوای ملت نسبت به خلق خویش می باشد. این اقدام که در اساس ماده 69 کنستیتوسیا و با تکیه به پرینسیپ های انسان دوستی عملی شده است، برای 897 نفر امکان نو فراهم آورده امید بازگشت به زندگی سالم و سازنده را در قلب آنها بیدار می سازد.
дар заминаи амалинамоии иқдоми раъиятпарваронаву инсондӯстонаи сарвари маҳбуби кишвар ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз 22 март аз тавқифгоҳи тафтишотии ЯТ 9 каср 1 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 5 нафар аз идомаи адои ҷазо озод гардида бо шукргузорӣ аз сиёсати созанда ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба назди оилаҳои худ баргаштанд. ман имрӯз бо фарорасии иди Наврӯз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғамхории худро зоҳир намуда, ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо озод гаштем. кӯшиш мекунем, ки дар оянда ба халқу ватани худ хизмат намуда дар пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саф гузорем. имрӯз мо аз он хурсандем, ки ба назди хонаводаи худ бармегардему фарзандонро дар роҳаи ватандӯстӣ, ватанпарварӣ тарбия менамоем. хурсандии волидайну наздикони озодшудагон ҳадду канор надошт. онҳо аз ин ташаббуси раъиятпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хушнудӣ ва сарфарозӣ истиқбол намуда миннатдории хешро чунин иброз доштанд. мо аз ҷаноби олӣ миннатдорем, ки ҳамин миқдорро пеш гирифт. мо имрӯз ба фарзандаи мо ба озодӣ мебироянд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи босамари сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат бо принсипҳои бузурги инсондӯстона амалӣ мегарданд, ки дар садри он ташаббускориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. лозим ба таъкид аст, ки бо принсипҳои волои инсонгароӣ дар мамлакат дар арафаи ҷашну идҳои милливу давлатӣ чунин тадбири нек амалӣ мегардад. ғамхорӣ ба қишрҳои ҷомеа, хусусан бахшиши гуноҳи нафароне, ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда буданд, бозгӯи сиёсати инсонпарваронаву башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз оинҳои накӯи гузаштагони сарфарози мо тоҷикон мебошад, ки дар замони соҳибистиқлолӣ низ дар байни ҷомеа ҳамовозии амиқ пайдо кардааст. шоми дирӯз бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар маҷмаи майдони Истиқлоли шаҳри Душанбе консерти идонаи наврӯзӣ баргузор шуд. тантанаҳои наврӯзӣ бо шукӯҳ, шаҳомати хоса ва хеле фараҳбахш баргузор гардида, аз дидани он хотири тамошобинон хурсанду болида гардид. ҳамасола дар шаҳри Душанбе ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирифта мешавад. бо мақсади дар сатҳи баланди ғоявию бадеӣ таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, гиромидошти фарҳанги ниёгон, арзишҳои миллӣ ва истиқбол аз ҷашни аҷдодии Наврӯзи оламафрӯз дар майдони Истиқлоли шаҳри Душанбе чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони саршиноси кишвар баргузор гардид. дар оғоз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ паёми шодбошии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба ширкатдорони ҳамоиш ва сокинону меҳмонони пойтахт расонид. таъкид гардид, ки дар даврони истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз шӯҳрати тоза пайдо кард. ин ҷашн дар Тоҷикистон ҳамасола дар фазои истиқлолият ва ваҳдат бо шукргузорӣ ҳамчун мероси муқаддаси ниёгон, зиндашавии табиат ва оғози кишту кори марди деҳқон таҷлил мегардад. зикр шуд, ки ин ҷашни бузургони ниёгон, ҷашни тамаддунсози тоҷикон миллату халқиятҳои мухталифро сарфи назар аз нажод, забон ва дину мазҳаб ба ҳам меоварад ва ба онҳо шодиву нишод мебахшад. از افغانستان هستم و فعلا از کانادا آمدیم برای تجلیل نوروز. انشالله که نوروز خوب و خوش همه ما شما داشته باشیم و من بسیار زیاد خوشحال هستم که به این سال نو، به این نوروز به تاجیکستان زیبا هستم و با هموطنان عزیز خود. تاجیکستان یک جایی است که در قلب ما جا دارد. ما هم از طرفهای بدخشان هستیم. بدخشان افغانستان با بدخشان تاجیکستان اردوگاهشان یک چیز است. ما 30 سال قبل یک بار آمده بودم اینجا، اما از او وقت تا این وقت میبینم بسیار زیاد تاجیکستان زیبا شده، مخصوصا شهر دوشنبه، مردم میمان نواز، مردم شریف قدر ما را احترام کردن. دیگه ما از تمام مردم شریف دوشنبه تشکری میکنم که میمانا را همیشه خیر مقدم میگن، دوست میدارن، میمان نوازی میکنن. واقعا یک جایی است که در تمام جهان ما فکر میکنم مقبولترین، زیباترین شهر همین شهر دوشنبه باشه. از هر لحاظی که انسان فکرش میرسه اینجا بهترین جای عالم است. наврӯз бузургтарин ҷашни миллии ниёгони мо ба ҳисоб рафта дорои таърихи кӯҳан мебошад. наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин ва меҳру садоқат мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва бузургтарин идҳои мардуми ориёӣ буда умри дарози беш аз 5000 сола дорад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор аст. سالها بود که به این فکر بودم بتونم بیام تاجیکستان و
از کشور همزبان و دوست ایران عزیزمون دیدار داشته باشم که خوشبختانه این فرصت پیش اومد برام و اینجا خدمتتون هستم. سفر 2 هفتگی من 11 روز داره ازش میگذره. سری به خوجند زدم، شهر شعر و ادب هستش و بی‌نهایت خوشحالم. اون چیزی که من مشاهده کردم امروز در حقیقت پیشرفتی رو من میبینم که خارج از تصورم بود. این همه سازندگی تعالی که توی این کشور در حال رشد هست اصلاً میتونم بگم برای من غیر قابل تصور بود. در حقیقت این روزهای خجسته نوروز رو اینجا جا داره که من به همزبانان و هم میهنان خراسان قدیم خودم در حقیقت تبریک و تهنیت بگم و براشون آرزوی سعادت و خوشبختی داشته باشم، چرا که ما در ابتدا در ریشه دارای یک ملت بودیم، یک زبان هستیم و فرهنگ‌های مشترکی داریم که از نظر فهم و دوستی نسبت به همدیگه میتونیم بگیم که خویشاوند هستیم. در میدان استقلال عید نوروز با فراگیر برنامه‌های فرهنگی و فراغتی از جمله سرود و موسیقی، رقص و صحنه‌های تئاتری کنانیده شده تجلیل کرده شد. بعد به دست آوردن استقلال دولتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه، همه‌ساله تنتنه‌های نوروز در سطح خیلی بلند آمادگی استقبال کرده می‌شود و باعث خوشحالی و خرسندی ساکنان می‌گردد. ما بسیار امروز خرسند هستم، بسیار خوشحال هستم که در تاجیکستان زندگی می‌کنم. یک تشکری خاص میکنم از جناب عالی، آفرین به مو پاچایش، به مو خوبیاش، به مو وطنش که مت یک وطن زیبا داره. ما اینجا آمدیم که جشن نوروزی رو سعی کنیم از نزدیک. بسیار خوشحال هستیم، بسیار تشکر جناب عالی، تشکر بسیار زیاد، بسیار ما خرسند هستیم، تشکر بسیار زیاد. بسیار یک رسم رواج بسیار خوب، کالای بسیار مقبول می باشن، لباسای مقبول می پوشن، به می لباسای خود، به می لباسایی که در وطنشون رواج است. بسیار یک رنگ و پررنگ نشان میده، بسیار مقبول نشان میده، بسیار پررنگ دیگه نشان میده. باعث خوشنودی و سرفرازی است که در پایتخت عزیزمان جشن بین المللی نوروز در اینجا برگزار شده ایستاده است و این از آن شهادت میدهد که ما چنین یک وطن آباد و زیبا داریم. بغیر از ساکنان پایتخت در اینجا به مشاهده می رسد که خارجیان نیز اشتراک کرده حلاوت برده ایستادن از جشن بین المللی نوروز. این ما جوانان کشور افتخار از آن داریم که همه آسودگی و آرامی کشور ما از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابستگی دارد و ما سپاسگزاری خود را به جناب عالی می رسانیم. باعث افتخار است که مردم ما جشن‌های مقدس ملی نوروز، مهرگان و صده را در طول عصرها حفظ نموده تا به امروز ارج می‌گذارند. این جشن‌ها ارزش‌های چون صلح، آشتی و همبستگی را تقویت داده، دوستی قوم و ملت‌های گوناگون را زیاد می‌کنند. نوروز خوش آمدی، نوروز خوش آمدی، نوروز جشن من، نوروز جشن تو، نوروز جشن جمله این آدم خوش آمدی. در باغ ایرمی شهر دوشنبه فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی برگزار گردید. در دایره فستیوال نمایش هنرهای مردمی، آیین‌های نوروزی، بازی‌های ملی ورزشی، پختن طعام‌های نوروزی و لباس ملی دایره شد. فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی سال هفتم است که با دستگیری حکومت مملکت به مناسبت جشن بین المللی نوروز گذرانیده شده. مقصد آن معرفی امکانیت سیاحی و فرهنگ ملی تاجیکان به سیاحان می باشد. در فستیوال معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده، راهبران وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک و سخنرانی نمودند. در ادامه فستیوال نمایش هنرهای مردمی، آیین‌های نوروزی، بازی‌های ملی ورزشی، پختن طعام‌های نوروزی و لباس ملی دایر گردید. سرور مهمانان از نمایش هنرهای مردمی و طعام‌های ملی دیدن کرده به هنر و مهارت بانوان تاجیک بهای بلند دادند. از جمهوری اسلامی ایران امسال بیش از 2000 مهمانان به جمهوری تاجیکستان قدم رنجه نمودند. بغیر از این کمیته رشد سیاحی، بلاگران و تاثیررسانان بسیار زیاد شبکه‌های اجتماعی را در جریان نوروز بین المللی به جمهوری تاجیکستان جلب نمود. عین حال بلاگران و تاثیررسانان شبکه‌های اجتماعی به هر گوشه و کنار جمهوری
сафар карда аз ганҷинаҳои саёҳӣ ва ҷозибаҳои саёҳӣ наворбардорӣ карда истоданд ки ман фикр мекунам пас аз ба анҷом расонидани ин наворҳои худ ва тарғибу ташвиқ кардан тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ солҳои минбаъда мо шоҳиди мавҷи бузурги саёҳони хориҷӣ ба кишвари офтобии худ мегардем. ҷашни наврӯз бо хусусияти беназираш яке аз намунаҳои муҳими сайёҳии тоҷикистон барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мероси бои таърихию фарҳангии миллати тоҷик мебошад. дар фарҳанги мардуми мо ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ниҳоят азизу арҷманд буда, махсусан бо шарофати соҳибистиқлолӣ ба таври оммавӣ бо иштироки хурду бузурги мардум доир мегардад. дар ин фестивали байналмилалӣ сайёҳони зиёди дохилӣ ва хориҷӣ иштирок карданд. Hi, my name is Tom. I am from the Netherlands and I am invited by the Committee of Tourism. Салом алейкум, ман Том Гронт аз Нидерландия ҳастам. Ман инҷо бо даъвати Кумитаи рушди сайёҳӣ ба Тоҷикистон ташриф овардам. Ин дафъаи дуюми ман дар Тоҷикистон мебошад. Бори аввал соли 2022 ба инҷо омадам ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёда аз 2 миллион обуначӣ дорам. Ин дафъа дар арафаи Иди Наврӯз омадам. бисёр аз меҳмондории мардум, аз тарзи гуфтору рафтор, аз тарзи пӯшидани либос ки дар ин ҷо мардум мебароед бисёр зебо ҳастанд ва ба обунахӯёни худ даъват ба онҳоро мекунам ки ба Тоҷикистон ташриф оваранд, аз ин меҳмондории мардум, аз ин зебогии кишвар бархурдор шаванд. طبق اطلاع کمیته رشد سیاحی مملکت امسال در جشن نوروز مهمانان و بلاگران از دولت‌های نیدرلند، شویتساریا، جمهوری مردمی چین، پاکستان و کویت آمده امکانات سیاحی تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی می‌نمایند. زمانی که رسیدم به دوشنبه یه احساس فوق‌العاده خوبی داشتم از شهر دوشنبه، چون که یه حس و حال نزدیکی و یه جورایی اینکه یه جورایی فرهنگتون چون شبیه به ما هست و اصلا ما یکی هستیم، یه احساس خوشایند اینجوری بهم دست داد. بعد اینکه از اون طرف طبیعت فوق‌العاده زیبایی دارید که ما الان چند شهری که تو الان رفتیم مثل کولاب، چه دختران، خیلی لذت بردیم. خیلی لباسای خیلی خوشگلی دارید، خیلی شهر رو رنگی رنگی کرده و یه جلوه خیلی قشنگ داده برای ایام نوروز و این خیلی من خیلی خوشم اومد، خیلی خوشگل بود و خیلی دوست داشتم. من سعی می‌کردم که برم لباسای مختلف امتحان کنم و بگیرم لباسای محلی رو و خیلی جالب بود کلا. خیلی خوشحالیم که امسال عید نوروز رو اینجا هستیم. واقعا جشن‌های زیبا اینجا برگزار میشه و ما واقعا لذت بردیم. اینجا همه چیز عالی بود. ما مردم تاجیک از آن خوشنود هستیم که نوروز همچون جشن اجدادی تاجیکان فرامیلی شده در سراسر عالم با نام تاجیکی نوروز جشن گرفته می شود و تمام بشریت را گرد خود جمع آورده است. در فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی چند نفر از راهبران شرکت‌های سیاحی و نمایندگان وسایط اخباری عامه برای ترغیب و تشویق ساحه سیاحی مملکت با جایزه و تحفه‌های خاطرمان قدردانی گردیدند. در ادامه نمایش برای لیده خاطری اشتراکچیان برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک هنرمندان مملکت پیشنهاد گردید. نوروز جشن جهانی است و در سراسر دنیا تجلیل کرده می شود. از جمله در سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت جشن نوروز بین المللی طبق رسم و آیین اجدادی مردم تاجیک در سطح بلند برگزار کرده شد. در سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت جشن نوروز بین المللی طبق رسم و آیین اجدادی مردم تاجیک در سطح بلند برگزار کرده شد. در تجلیل عید نوروز رهبریت و نمایندگان وزارت و اداره‌های کشور میزبان، اعضای عائله امیری، زیاده از 115 سفیر و راهبران سازمان‌های بین المللی مقیم، نمایندگان شرکت‌های سیاحی، فعالان شبکه‌های اجتماعی، تاجیکان برون مرزی، دانشجویان و دایره وسیع خبرنگاران اشتراک نمودند. در صحنه نوروزی موسیقی‌های ایدانه به این جشن باشکوه زیب و ترنم خاص ضم کرد. کودکان شعر و سرودهای نوروزی سراییده به تجلیل این جشن اجدادی شکوه و شهامت خاص بخشیدند. همچنین به مهمانان فیلم و نوارهای کوتاه
оид ба таъриху тамаддун ва дастовардҳои миллӣ ба намоиш гузошта шуд. атроф ва саҳни сафорат бо шиору овезаҳои идона, густурдани дастархони наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтчин, сабзаи баҳорӣ, суманак, меваҳои тару тозаи ватанӣ, хушкмева, нону кулча ва анвои гуногуни таомҳои миллӣ оро дода шуд. ҳамчунин барои меҳмонон филму наворҳои кӯтоҳ оид ба таъриху тамаддун ва дастовардҳои миллӣ намоиш дода шуд. сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт оид ба дастовардҳои фарҳанги миллии мамлакат зери сиёсати фарҳангии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот дод. با شرافت استقلالیت دولتی در کشور ما نوروز همچون جشن ملی پذیرفته شده شکوه و شهامت نو پیدا کرد و به جشن واقعا مردمی خلق سربلند تاجیک تبدیل یافت. از این خاطر جشن نوروز بین المللی یکی از مراسم های پسندیده عالمیان می باشد که با صفت های بشردوستانه اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیری فرهنگ عمومی بشری پذیرفته شده است. از تنتنه های نوروزی در شهر و ناحیه های مملکت گزارش های همکارانی ما آماده شده است. توجه کنید. اکثر از کوچه‌های خیابان‌های شهری باختر امروز قبای ایدونه داشت چون پیروبرنای دیار جشن فرخنده نوروز را استقبال می‌گرفتند. مخصوصاً صحن وادی وخش که موضع اساسی جشنگیری نوروز عالم افروز بهر ساکنان مقرر گشته بود یک ایدگاه را می‌ماند. شروع کنون تا با کارمندان تشکیلات اداره‌های گوناگون شهر در مجموع خرد و کلان با پوشیدن لباس ملی پیراهن گلدوزی گشته و جلک‌های قسمی که خاص فصل بهار است در ایدگاه جمع آمده و هیئت مهمانان معاون سروزیر مملکت رئیس ولایت و شهردار باختر را پیشواز گرفتند. تشریف مهمانان به خوشحالی ساکنان شادی و سرور بخشید. از این جاست که هر گوشه این ایدگاه صدای کرنه و سرنه بلند گشته خنده و خرسندی و رقص و بازی اشتراکداران چاره‌بینی طنین انداز میشد. در این روز معاون سروزیر مملکت رهبریت ولایت و رئیس شهر از خوان نوروزی آراسته نموده ساکنان دیدن کرده و با اهل هنر و پیران روزگار دیده هم صحبت گشتند. قسمت دیگری برنامه ایدانه امروزه در میدان ورزشی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو برگزار شد. نخست ضیازاده سلیمان رضایی معاون سروزیر مملکت به سخن برآمده حاضرین و در سیمای آنها مردم ختلان زمین را و جشن فرخنده نوروز تهنیت گفت. دولتعلی سعید رئیس ولایت ختلان هم در نوبت خود سخن کرده برای آغاز گشتن موسم کشت و کار زنده شدن طبیعت ناتکرار دیار برای کامیابی به ساکنان و برزگران نمود. نوروز را پایه‌گذاری کرد. این حشمت
баъдан барномаи фарҳангии аҳли ҳунар ва донишҷӯён манзури ҳамагон гардонида шуд. шеъру таронаҳои дилнишин, савту наво ва оҳангҳои идонаю рақсҳои мафтункунанда пешкаши иштирокчиёни чорабинии имрӯзаю ҳайати меҳмонон гардонида шуд, ки то дер дар лаҳни хотирашон нақш хоҳад баст. чорабинии расмии идонаи вилоятӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ наврӯзи хуҷастапай дар боғи фарҳангиву фароғатии марказии Чаҳорбоғ доир гардид. дар ин ҷо сокинони шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои вилоят танини идонаро баргузор намуданд. меҳмонон раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишир Худобердӣ ва Файзуллозода Шариф Ҷаббор, муовини котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмиву даъватшудагон аз базмгоҳи наврӯзӣ дидан намуданд. дар даромадгоҳи боғ ҳайати расмӣ бо садои дуҳули Кӯҳистон ва шеъру таронаҳои наврӯзӣ истиқбол гардиданд. дар ин ҷо гӯшаҳои гуногуни наврӯзӣ ба тамошо ва баҳогузории меҳмонон пешкаш гардида, ки меҳмонон аз он дидан намуданд. дар ин ҷо гӯшаҳои гуногуни наврӯзӣ ба тамошо ва баҳогузории меҳмонон пешкаш гардида шуд, ки меҳмонон аз он дидан намуданд. дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ҳамасола наврӯз бо дар як сатҳи баланд таҷлил мегардад ва мо хушбахтии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст, ки ҳамасола мо бо як шукӯҳ шаҳомати хоса ин ҷашни байналмилалиро дар як фазои идона таҷлил намуда истодаем. меҳмонон ҳар як гӯшаи наврӯзиро аз назар гузаронида ба дастандаркорони он изҳори сипос баён намуда қайд доштанд, ки танҳо дар замони соҳибистиқлолӣ тавассути сиёсати фарҳангсолоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконияти комил ба вуҷуд омад, ки мардуми тамаддунофари тоҷик анъанаҳои бостонӣ аз пешдодиён ба меросмондаро эҳё намуда ривоҷ диҳад. наврӯз аз шумори чунин ғановати таърихиву фарҳангии миллати тоҷик мебошад. баъди тамошои намоишгоҳи наврӯзӣ роҳбарияти вилоят ва дигар меҳмонон дар майдони наврӯзӣ ҳамагонро табрику таҳният намуда таъкид бар он доштанд, ки ҷашни наврӯз риша дар умқи таърих дорад ва дар тӯли асрҳо барои мардумони ориёйтабор бо оинҳои ҳамвора арзишманди худ нерӯ ва самимиятро бахшидааст. аз мавқеи ҷашни наврӯз дар ҳаёти мардуми тоҷик ва таърихи ин ҷашни бузурги аҷдодӣ суханрониҳои пурмуҳтаво ироа гардиданд. наврӯз ҷашни ба ҳам оваранда ва ҷашни тараннуми некиву кулли хислатҳои неки инсонӣ хонда шуд. дар интиҳои чорабинии барномаи фарҳангӣ бо иштироки беҳтарин санъаткорон манзури ҷамъомадагон гардид. наврӯзи байналмилалиро сокинони шаҳри Бӯстон бо шукӯҳу шаҳомати хоса арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ ҷашн гирифтанд. расту хаймаҳои наврӯзӣ бо дастурхони 7 сину 7 шин, навъҳои гуногуни маҳсулотҳои аз орд омода гашта, таомҳои миллӣ оро дода шуда, файзу баракати наврӯзиро накати тоза бахшед. ҳайати меҳмонон иборат аз намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр зимни бозид аз хаймаҳои наврӯзӣ ба санъати дастурхонороии кормандони ташкилоту идораҳо, корхонаву муассисаҳо баҳои баланд доданд. сарҷамъии шумораи зиёди аҳолии шаҳр ва иштироки меҳмонон аз дохил ва хориҷи кишвар ба идгоҳ файзу рӯҳияи тоза бахшед. воқеан ҳам наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. мувофиқи сарчашмаҳои таърихии наврӯзро дар аввали моҳи фарвардин, ки бо солшумории имрӯзии мо ба моҳи март рост меояд, ҷашн мегиранд. ин ҷашни кӯҳану ҳамеша ҷавон пас аз ҷаҳонӣ гаштану дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил шуданаш як муҳимияту махсусияти хоса пайдо карду байни мардум анъанаву оинҳои миллӣ дубора эҳё гашт. аз ин рӯ наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои миллӣ ва анъаноти ниёгон мебошад. дар қисмати расмии чорабинӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Шоҳиён паёми шодбошии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бахшида ба иди Наврӯз ба самъи ҳозирин расонида гуфт, ки
моҳияту ҳикмат ва табиати ҷашни наврӯз ҳамчун рамзи бузургдошти инсон, пайки пирӯзӣ гармӣ бар сардӣ ва нур бар зулмот, оини бедории табиат, эҳёи тамоми мавҷудоти олам дар тӯли ҳазорсолаҳо ба мардуми мо чун омили иттиҳоду сарҷамъӣ хизмат кардааст. ин ҷашни фархунда ба қалби хурду бузурги ҷомеа умеду орзуи зиндагӣ, хушҳоливу сурур ва рӯҳии ҳамзистиву осоиш бахшида мардумро ба дӯстиву самимият ва муҳаббату садоқати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар ҳидоят мекунад. ҳамчунин намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд аз номи роҳбарияти вилоят кулли сокинонро ба ифтихори ҷашни Наврӯз шодбош гуфт. қайд карда шуд ки тавсия пайдо кардани фарҳанги наврӯзӣ ҳамовозии давлатҳои ҳавзаи Наврӯзро ба вуҷуд оварда роҳро барои муколамаву гуфтугӯҳо ва ҳамкориҳои сиёсиву иқтисодӣ, илмиву адабӣ ва фарҳангиву ҳунарӣ ҳамвор сохт. дар қисмати фарҳангии тантанаи Наврӯзӣ аз ҷониби аҳли ҳунармандони шинохта савту навои дилнишин садо дода ба базми Наврӯзӣ ҳусни дигар зам намуд. роҳбарият ва кормандони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзи Некпайро бо чунин шаклу шева истиқбол карданд. Дар ҳамоиши идонаи Наврӯзӣ ҳайати кормандони ҳамаи сохторҳои зертобе ва меҳмонон иштирок варзиданд. ҷомеаҳои меҳнатӣ, ҳамаи корхона ва пажӯҳишгоҳҳои кумитаи мазкур дастурхони идонаро, ки аз 7 сину 7 шин иборат буд, ба намоиш гузоштанд. ҳамзамон дигар анъанаҳои наврӯзӣ аз ҷумла зардӯзӣ, чодаридӯзӣ, муҳрабофӣ, қироати шеъру сурудҳо дар васфи Сумалак ва баҳору Наврӯз аз ҷониби ширкаткунандагон нишон дода шуда, намоиши либосҳои миллӣ ва ҳунарҳои дастӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. нотиқон иди Наврӯзро аз ҷумлаи оинҳои муқаддас ва бостонии ниёгонамон арзёбӣ намуда, аз ҷумла зикр карданд, ки фарорасии фасли зебои баҳор аз ибтидои соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. Наврӯз рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат ва оғози зиндагӣ буда, ҳамчун пирӯзии нур бар зулмот, хайр бар шар ва тантанаи некӣ бар бадӣ таҷлил мегардад. қисмати тантанавии чорабиниро сухани шодбошии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Мирзозода комил сохт. зикр шуд, ки ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандидаи оламиён мебошад, ки бо сифатҳои башардӯстонааш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳанги умумии инсонӣ пазируфта шудааст ва мақоми байналмилалӣ касб кардани он натиҷаи талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. таъкид рафт, ки тамоми оинҳои Наврӯз чашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ, ҳамдигарфаҳмию зебоӣ ва бунёдкориву созандагӣ мебошад. Наврӯз дар баробари шукуфоии табиат шодиву сурур ва меҳрубонӣ оварда, инсонро ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва покизагӣ ҳидоят мекунад. тазаккур дода шуд, ки Наврӯз аз бедории табиат мужда дода, дар идомаи минбаъдаи корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва пешрафту шукуфоии кишвар ба мо илҳоми тоза мебахшад. зикр шуд, ки дар фарҳанги мардуми мо ин ҷашни фархунда мақоми хоса дошта, баъди соҳиби истиқлол гаштани ватани маҳбубамон Тоҷикистон бо тамоми шукӯҳу ҷалолаш эҳё гардид. мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ба монанди гӯштингириву вазнбардорӣ ва бандкашӣ аз қисматҳои дигари чорабинии бошукӯҳи идона ба ифтихори таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. қадрдонии ҷомеаҳои меҳнатӣ, ҳамаи хадамот, корхона, пажӯҳишгоҳҳо бо тӯҳфаҳои наврӯзӣ ҷузъи дигари тантанаҳои наврӯзӣ дар ин сохтор ба ҳисоб мерафт. барномаи мураттаби консертӣ бо ширкати ҳунармандони шинохтаи кишвар базмгоҳи наврӯзӣ дар ин сохтори давлатиро то дер боз гарм нигоҳ дошт. شکوه و شهامت نوروز بین المللی در خدمات و ایستگاه‌های منطقه سعودی راه آهن تاجیکستان این عکاسگری دستاوردهای تازه ساحه از نوروز تا به نوروز، تجسمگری، رسالت و سنت‌های جشن بزرگ ملی، تبلیغگری، نیکی، سازندگی و آبادکاری و همه آیین و عنعنه‌های نوروزی گردیدند.
محفل و چاره‌بینی‌های اساسی نوروزی در صحن ایستگاه خوجندی منطقه سوغدی راه آهن تاجیکستان با اجرای همه عنعنه‌های نوروزی به اهل کارمندان ساحه فرهمندی و روحیه‌ای بالیده آورد. اهل کارخانه‌های خدمات و ایستگاه‌های منطقه سوغدی راه آهن تاجیکستان نوروز جهانی را با نوگانی‌ها، تازه‌کاری‌ها و دستاوردها استقبال گرفتند. در نوروزگاه نمایندگان همه خدمات و ایستگاه‌های منطقه سوغدی راه آهن، سابقه‌داران ساحه شرکت ورزیده عنعنه، رسم و آیین و سنت‌های خاص نوروزی را اجرای و معرفی نمودند. نوروز همچون محصول تفکر و اندیشه مردم آریان نژاد سرچشمه افتخار و واسطه مهمترین خودشناسی و خودآگاهی به شمار رفته به شرافت استقلال دولتی تحت سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نو احیا و مقام بین المللی را صاحب گردید. نوروز برابر با روزی استقلال دولتی بسیار عزیز و گرامی می باشد، زیرا محض با شرافت استقلال و آزادی آیین و سنت‌های دیرینه ملی از جمله نوروز احیا گردید. استقلال همچون هدیه سرنوشت ملت و نوروز چون شهستون تاریخ پر افتخار تاجیکان در یک جایگی پیوندگری نسل امروز و آینده با رسم و آیین و سنت و عنعنه‌های گذشتگان ما می باشد. در گوشه و خیمه‌های نوروزی همه خدمات و ایستگاه‌ها، کارخانه فرعی دولتی قطعه سوغدی راه، کارخانه فرعی پایگاه لکمتیوی منطقه، کارگاه قطاره‌های محرم، کارخانه فرعی فاصلات و مخابرات و علاقه و ایستگاه‌های سوغدی راه آهن عنعنه‌های نوروزی با آراستن خانه نوروزی با هفت‌سین و هفت‌شین، نمونه‌های هنرهای ملی و پختنی سومنک پیشنهاد و به معرض گذاشته شدند. در چاره‌بینی نوروزی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، راهبریت منطقه سوغدی راه آهن و دیگر ساختار و مقامات مربوطه اهل نوروزگاه را با جشن فرخنده ملی مبارکباد نمودند. تأکید یافت که سنت‌های نکوی نوروز امروز در وجود هر فرد جامعه محو گرفته. پاکی، تحملگرایی، همدیگر فهمی، صلح و وحدت ملی و ثبات جامعه از فلسفه بزرگ این جشن تاریخی سرچشمه می‌گیرد. مهمانان جشن نوروز اهل علم و ادب، هنرمندان ورزیده تئاتر، مسحکی و موسیقی به نام کمال خوجندی، دسته‌های ایجادی و هنری و تربیت گیرندگان باغچه کودکستانی راه آهن در منطقه سوخت در نمایشنامه، شعر و چکامه‌ها، تاریخ و آیین و سنت‌های نوروزی را افاده نموده به نوروزگاه شکوه خاصه بخشیدند. محفل و چاره‌بینی‌های نوروزی و نوروزگاه مؤسسه ثابت ساخت که نوروز تاریخی و جهانی با تمام سنت و عنعنه‌های نکوی و سازندش احیا شده در دوران استقلال شکوه و جلال تازه کسب نمود. با شرفت استقلال و آزادی امروزها مردم سربلند و شرفمند کشور محبوبمان از جمله ساکنان دیار کهن ما نیز با شکرگزاری از صلح و ثبات کامل زیباترین جشن مردم آریایی سال نو اجدادی نوروز جهان افروز را با سرور و شادمانی تجلیل می‌نمایند. مردم تمدن آفر و فرهنگ سالار ما نوروز را نه تنها جشن آغاز سال و احیای طبیعت بلکه تکان بخش اندیشه تحملگرایی، وحدت و سرجمعی و همچون سنت مقدس از نسل به نسل میراث گذاشته برای پایداری آن تلاش ورزیدند. جشن نوروز بین المللی را اهل آموزگاران و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر بختر نیز با رعایت عنعنه‌های به خود خاص و آراستن خانه ایدانه استقبال گرفتند. در بزمگاه آموزگاران و دانشجویان کالج دستاوردهای علمی، ورزشی، هنری و طعام‌های ملی را به نمایش گذاشتند. تاکید گردید که نوروز جشن صرف طبیعی بوده به خود عنعنه‌های خاصی را دارا میباشد که از زمانهای قدیم تا به امروز به ما رسیده است. یکی از عنعنه‌های نیک جشن نوروز تشکیل مسابقه‌های ورزشی است که انسان‌ها را به سالمی و بردمی راهنمایی می‌کند. این است که دانشجویان ورزشکار کالج طبی شهر بختر پیوسته در مسابقه‌های سطحی ولایتی و جمهوری اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. در تنتنه‌های نوروزی کالج طبی شهر بختر ابراز گردید که برای تاجیکان و
و کل مردم حوزه تمدنی نوروز باعث افتخار و سرفرازی است که جشن اجدادی و کهنیما سال 2010 از جانب سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعلان گردید و همساله روز 21 مارس در سراسر عالم چون جشن زیبای آغاز سال و بدورشوی طبیعت تجلیل کرده می شود. البته این دستاورد ارزشمند نتیجه از متلاش و تشبس‌های پیوسته رهبریت عالی کشور به شما رفته برای ما امکانیت خوب در سمت احیا و جهانی کردن عنعنه‌های مردمی و معرفی آنها به کشورهای دیگر عالم فراهم می‌آورد. از رسم آیین و سنت‌های این جشن معلوم است که آن به هیچ دین و مذهب ارتباطی نداشته ماهیت اصلی این جشن را زنده شوی طبیعت، سعادت انسانی و پایداری حیات تشکیل می‌دهد. در تنتنه‌های جشن نوروزی از جانب دانشجویان مؤسسه و بخش فرهنگی شهر بختر برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد کرده شد که ترنمگر فصل زیبای بهار، استقلال وطن، آبادی و پیشرفت تاجیکستان بود. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظورتان آمدیم.